Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Tini bo video no jotna phai kam yapo pio. So friends, anai salui satham ansla yang tumon boy nan boy continue video timi ni che. So inge tini chia anguchi continue ke nan boy content tu nai. Inge friends chong tini snolan ma ke photo background remove khene ma ang nang no bo video ni full details haik na dai breke photo remove chini background no beke remove khionai. Mami ke friends dai ni photo no kaham ke edit khena inge je youtubers ro ke ni thumbnail create khema boy photo chini je background no remove khiya chong aro thumbnail the fan ma boy inge tre je photo edit khene chunai je ni background no change khiye tre ke background kaham no thefana inke ni photo no naithau khena inke ni background no remove kheni nanai abo remove khenma boye angna no to off thungnai abo breke remove khenai inke breke ma application download khenai inke application download kheman pho chung breke abo no remove khemai angna no bo video sai kharinai nang tang tongke ai channel subscribe khetindi bell icon on khetindi boni ketre buskawa video ma chonma pando phani ke friends chung to on nai lenai so inge friends pada chung to nai lenai chini photo ni background remove khene mano inge friends ang ta no sai khna rinai to application download khene nanai mami ke play store bang mon application to arpa aron sinyo free application chung free beke download khemaye chini photo ni remove khemai mo background no abo apps no sangna no to sai khna rinai inge friends angna no video samadi photo background remove khene ma kenoi process ang tini nang no sai khna rinai poila ke application download kheye application by ke download kheye remove khene ma inge track ke direct website do thangye chung free o download khene ma inge chung to abono nailene inge poila angna no application download kheye khione manos kang phunai inge aboni boye chung poila play store thangnai play store thangye chung ro search box o search kenai background remover hinge photo background remover inge chung ro woni di background remover app hinge sui hanke no nini aro phainai nung bono search kedi search ke hanke ro bangma application phainai aro ningchio tino download khena hinke angna no sanai background eraser application no tuya bo background eraser application bena ang nang no photo ni background remove kheye phunai inge nung bo application no install kheye bono open kedi ang tawa nang ni biskaw bono open kheye phunai beke chungrowa remove ma khenai inke friends nadi rawa nung boni instruction ro kaham ke poren chuke how to use o click kheye nung pore mayo ro how to use o click khen ke no ro bangma bini process mane nung ro apps use kheye problem yo ke brang no ro report khemayo inke asu sole problem ung ye hima chau chung bono la sonai nang ya fighting ke friends chung chini main samo thanglaina aboke chini photo ni background no remove khenma abon boy chung ro load image load a photo click khenai load a photo click khege ni file open ongnai file open ongke rawa nong je kya photo select khedi ang to na no example phno mo bo photo no select kya bo photo no select kheye nadi friends rawa dan hi saka tongnai bro ke ro dan no click khedi ro dan no click kheke nin ti te kya page open ong phainai inke bo page no chong chini photo ni background no remove khenai inke beke khenai inke friends nadi rawa bro ke hanong remove ke mani brush no to stick khemane brush ke onadi rawa stick ke bo brush no nung to stick khemayo nung bo tolani bono jang besoti ke right side besoti hanke 50% pura 50% full kere hanke bo brush tor ungi tanai bo brush ge bodin kinu hukomayo ke fai different chong to no bo photo no remove khelai na ke nung bodin ke zoom khemayo bono zoom kheye nung je remove khenin chumo background no nung remove khemayo bono inke friends nati bodi ke nung bono remove khepai mayu ni photo ni background no remove kheye nung bo ni background no change kheye nung naithau ke ni photo no edit khemayo inke ang nan biskang to bono remove khe tongo inke difference hong ang bono kaham kino nan biskang bono remove khepa bini joto su background tomo kurikha tawa inke by mistakenly nung bono joto remove kheding tage for example nung bodin ke remove kheding paitha bodin ke abon ke nung bono uchi repair khemayo abake brekhe ro tola wono option tongo repair hinge nadi rawa bo repair puila touch khedi touch kheye nung tu jaga bono repair khisnamnai abono nung uchi bo jaga tuye bini repair khemayo nadi ro ang boya ukhomo uchi bo back unge phai hanedi kenong bodin ke uchi repair khesna mayo in photo no nong uchi repair khemayo ke bodin ke no uchi remove khesnam di je jaga ni mistake maro jaga no uchi repair kheye nong bono uchi remove khesna mayo ke no uchi remove khenai hanke ro manual lo uchi click khepidi ro manual lo click khen ke ni puila ni remove khenma brush uchi phaifinai ke bodin ke nong bono remove khemayo inke chung bo joto remove kheto pai ke chung to bono save ma khenai abo ke brekhe nuro dano click khedi dano click khen ni photo save uni ma phainai inke ro tola unai di nung sa smooth khelanai ni quality nung ro 1 delanai 2 delanai 3 delanai je nung select khe lan chumo lamayo unai di 3 4 5 boni ke nung quality ka hamna ninke
4 বা 3 jora lamayo 3 ba 4 jora ke kaham ki quality phayo okay aboni bo quality select kepeke jang sakawa save bo click kedi nini automatic no gallery o save ongye thangnai इनके नंबर दिखे नंबर एप्लीकेशन बाय नोनी नि फोटो नि बैकग्राउंड नो इरेज खेमायो बा रिमूव खेमायो इनके फाइव फ्रेंड्स जों तो ऑनलाइन ले चिनी बो एप्लीकेशन साराव जों एप्लीकेशन क्रीमा नि फ्री जों ब्रेके वेबसाइट दियो थांगे जों चिनी फोटो बैकग्राउंड नो रिमूव खेनाय आं तो नांग नो फुनाय इनके आं तो नांग नो सानाय अब वेबसाइट नि मं आबन बया जों पैलाव चिनी क्रोम ब्राउजर ओपन खेनाय क्रोम ब्राउजर ओपन खेये अब वेबसाइट दि थाये जों चिनी फोटो नि बैकग्राउंड नो खेने इनके रो वेबसाइट दियोले जों चिनी एप्लीकेशन दिखेले याव बायखेले स्मुये तोनि नाया याव बायखेले रिमूव खे तोनि नाया जों डायरेक्टली नो डाउनलोड खे अब फोटो नो अपलोड के लगे लगे नो ऑटोमेटिक नो वेबसाइट नो चिनी बैकग्राउंड तो मनो रिमूव खे रिनाय इनके बो वेबसाइट के अब एप्लीकेशन फ्लो तौसा फास्ट उपियो इनके अब एप्लीकेशन आंरो नानो सर्च खेनाय सर्च बॉक्स सर्च खेदि sledger.com हिया sledger.com हिया साकाव सर्च खे इनके फाइने ने दिरोवा sledger.com नो बनो क्लिक खेदि क्लिक खे इनके बो वेबसाइट ओपन उंगे थांफायना इनके बो वेबसाइट टोटली फ्री नो नो कुनो रां पनो रिनि नाया इनके डिफरेंट तो वेबसाइट ओपन उहा वेबसाइट ओपन उपाय के रो नायदि अपलोड इमेज हिया तोनाय अपलोड इमेज को क्लिक खेदि अपलोड इमेज को क्लिक खे इनके निनी उची निनी गैलरी ओपन उंनाय निनी फाइल रो ओपन उंनाय इनके नो रो ब्राउजर रो थांगे निनी एक्स्ट्रा फाइल नो चूज खेदि जे जागाव निनी फोटो नुं एडिट खेनि मनि फोटो जे नुं बैकग्राउंड रिमूव खेनजो फोटो नो तलाव थांगे सर्च रो निनी गैलरी ओ थांगे बा फोटोस थांगे नुं आबनो सिलेक्ट खेदि इनके आं तो ऑल क्लिक खेने ऑल क्लिक खेये बो फोटो नो ना उची प्ला खेपिनाय आं फोटो रो सिलेक्ट खेहा इनके प्रोसेसिंग तो इनके बोले चिनी अब एप्लीकेशन दिखेले याव बायखेले रिमूव खेये तोनि नाया ऑटोमेटिक नो वेबसाइट नो चुनो फ्री वो रिमूव खेये रिनाय जोंले जस्ट रो डाउनलोड खेये लानाय महासे इनके तो अब प्रोसेसिंग तो इनके डिफरेंस जोंबनो याव बे रिमूव खेया मानो काहाम के नो चिनी बैकग्राउंड नो रिमूव खेये रिहा बो वेबसाइट नो इनके नो अब एप्लीकेशन दे यूज खेनाय नाके बो sledger.com वेबसाइट नो देस यूज खेनाय जे ना यूज खेनजोबनो खेमायो इनके बदिके खेये नो रो डाउनलोड खेलमा तो डाउनलोड ऑप्शन क्या तो डाउनलोड फुल एचडी क्या तो फुल एचडी के नहीं तो से क्लियर के क्वालिटी का नाय के नो सिंपल मन फो डाउनलोड खेमायो रो डाउनलोड खेल नि फोटो नो नुं गैलरी सेव खेये लामायो के डिफरेंस बो नुं रो बो फुल एचडी नो डाउनलोड खेनि के नुं बिनि आरो वेबसाइट दो साइन अप मा खेनाय बा जॉइन मा खेनाय के नुं बो नॉर्मल डाउनलोड खेहाय के तो नांगनाया इनके नो नॉर्मल डाउनलोड खेया इनके नो ऑटोमेटिक नो इन गैलरी सेव उंगे थांनाय इनके डिफरेंस आंबो नॉर्मल नो डाउनलोड खेया रो ऑटोमेटिक नो बो डाउनलोड उंगे था इनके डिफरेंस आंबो नो ओपन खेना इनके डिफरेंस नां नाय नो बायखना क्लियर इनके चिनी आबो एप्लीकेशन बायफो नो खेनिगे खेमायो बायफो नो खेनिगे खेमायो जे निनी चॉइस से के नो उंतिसा बेस्ट उंगे नो आबो नो यूज खेदि इनके आई होप नंबो बिदिनो चायक ना हिनो माचो इनके नो जे यूज खेनचुमो एप्लीकेशन और के वेबसाइट ना उमतिनो बेस्ट के मातयो आनो कमेंट बॉक्स कमेंट के सादी सो फ्रेंड्स आशा कियो ना जतनो बा इन वीडियो नो चायो खना हिया सो फ्रेंड्स तले ना बनो रुमाइना ना फोटो बैकग्राउंड रिमूव खियो नेमा इनके जे रुंगने रतो रुमो इनके जे न्यू के जे रुंगिया उतने रोले रुंखना हि नो माचो सो ओके फ्रेंड्स ना बदि के जे कोनो यूट्यूब नि रिलेटेड जे कोनो प्रॉब्लम तो हाइके ना इन कमेंट सेक्शन में कमेंट केदि आं नन बय सॉल्यूशन दिनाय इनके बदि के बुस का वीडियो माइ समो पांदो आइन चैनल सब्सक्राइब के दिनि इनके बेल आइकन ऑन के दिनि मामी के आं जो वीडियो अपलोड खेके ना जतन फ्लेस का माइ समो पांदो सो ओके फ्रेंड्स तीन जरा आसुनो जों नेक्स्ट वीडियो मा लेफिनाय आं नांनि जे प्रॉब्लम तो मो कमेंट सेक्शन आबो नां नायसोनाय इनके नां जे प्रॉब्लम तो मा आं नानो सॉल्यूशन दिनाय सो ओके फ्रेंड्स तीन जरा आसुनो जतन खाकसा